Huwezi kwenda mbele katika taifa hili kama lugha yako ni ya ukabila, kama lugha yako ni ya kutusi wengine. Tunataka kuongoza watu wetu, sio kuwatusi. Na tukiuliza maswali, tunauliza maswali kwa sababu tunaheshimu katiba imetupea serikali. Sasa kama kuna shida Kenya hii, igewekeri muno muntu bwato mujio obuo abana baba bakora njara. Omurugio gago chikotura omwama twaje kumobori ngaki abana baba bakora njara. Ngete nayo kwenda ndia maswali hayo. Sasa sisi tuende kuuliza President Salva Kiir, mbona hakuna madawa Kenyatta National Hospital? Niwaambie ukweli, na leo tafadhali hata nyinyi wangwana wa media, nikiongea saa hii mashini ile ya cancer Kenyatta National Hospital ilifunjika 3 months ago. Haijatengenezwa. Wagonjwa wanakaa pale, wengine wanakufia hapo kwa kiti. Tukiongea saa hii, ikifika next time, watoto milioni 2 wa Kenya ambao wanatoka katika hizi sehemu za ukavu wako na shida, arid and semi-arid areas, hawataenda shule. Kwa nini? Budget ile ya school feeding program hakuna 4.8 billion. Na mimi nauliza, tunaweka State House 17 billion ya kufanya nini huko? Na hawa watoto hawaendi shule. Mheshimiwa Arama alisema niwaeleze ukweli kuhusu maneno ya budget. Sisi 2022 wakati tulikuwa tunaingia uchaguzi, budget ya State House ilikuwa 4.8 billion. Piga hesabu yako kutoka 4.8 ukuje mpaka 17 billion, ni mara 4. Yaani unafanya ni factory kwa hapo State House. Na hiyo pesa ndio hii mnaona watu wanaongwa. Wanaitwa kulipwa shilingi 500. Ukifika mahali kiongozi, niwaambie ukweli, ukifika mahali wewe kama kiongozi lazima ulipe watu ili wakusikize. Ndugu yangu, story yako imekwisha. Ama namna gani? Yeah, eti lazima ulipe watu. Utatafuta mabasi usiku kulipa watu. I was in public life as a cabinet minister for 10 years. Nimekuwa hapa na hawa viongozi mpaka saa hii. Hakuna siku hata moja mimi nimeambia hata hawa viongozi eti tutafute pesa tulipe watu wetu waende kutusikiza. Mahali ikifika watu wetu hawataki kutusikiza, wanahitaji tuwalipe, tufanyie Mungu hata ukweli. Tumwambie Mungu asante kwa ile siku umetupea, wacha wengine waendelee. You can't. Sasa ni kulipa kila mahali, ni kulipa 500. Yes. Waziri bure ambaye kazi imeshinda. Sasa badala ya hiyo, wind up that nonsense. Let's go back to NHIF na reforms tulikuwa tunafanya na World Bank. Tusaidie watu. Na rais anahitaji kujua hivi, human beings can make mistakes. Yeye sio Mungu, yeye ni binadamu. Unaweza kuwa, I want to imagine and assume that he had good intentions kwa hiyo kitu ya SHA. Sasa fika mahali kama muungwana useme huu ndio ulikuwa mpango wetu, lakini inaonekana uko na shida, umetushinda. Sasa wacha tubadilishe, ongea na wajumbe wa bunge wakusaidie tubadilishe ile sheria. We help our people. Saa hii walimu, kama ya walimu iko shida. TSC wamesema hivi karibuni sasa tutakuwa na shida, walimu wataanza kurudishwa wakienda hospitali. Na ninawauliza hivi, kama ya elimu ya TSC, you can't tell me anything. Mimi nilikuwa Minister for Education. Budget line ile ni 17 billion. Publish the details. Nani alipewa hiyo cover? Insurance. Nani alipewa hiyo tenda? Na mchunguze nyuma yake, ni wakubwa. Sasa walimu ndio wanaumia, hakuna neno. Polisi, uliza ni nani amepewa hiyo tenda ya insurance ya polisi. Polisi wanaumia. Hatuwezi kuendesha nchi yetu namna hii. That is why we are saying sisi tuko tayari kwa sababu tunaelewa hii kazi ya serikali. Wakati Jubilee tulikuwa kwa kazi, tulikuwa na mpango unaitwa Linda Mama. Kwa sababu natali boygo. Linda Mama. Iko Linda Mama siku hizi. Capitation tulikuwa tunapeleka watoto shule na tunapeleka pesa kwa shule. Wananchi, hiyo maneno si mnaona kuna shida mpaka leo. Basi mimi nawaomba tufanye kile kitakachoweza kuwezekana. Tuungane sisi wote pamoja. Linda Mama. Iko Linda Mama siku hizi. Capitation tulikuwa tunapeleka watoto shule na tunapeleka pesa kwa shule. Wananchi,
Hiyo maneno si mnaona kuna shida mpaka leo? Basi mimi nawaomba tufanye kile kitakachoweza kuwezekana. Tuungane sisi wote pamoja, tushirikiane, tuweke watu wetu pamoja, tuchukue kura, tupige kura, tubadilishe nchi ya Kenya. Ngolele liyo moeli iga bantu baminto. Iga abunande iga ankausi. Montegerera bantu baminto. Litanga ni kabisa. Abantu bekerenyo. Onye mole iga. Abantu bekerenyo. Onye mura tinko bakerambu yamone isane esobogi mabwane asa masikania ino obwanjani bwaino na ase obole mubwaino muorokia kero tuwa bwate by election iga bochoro ngaro ana masikani mwande tara yo kumia ekiara abantu abatagite bacha mbuji kura nsekererwe erinde no na baiko ya batagite to support batage ngo bitakonyara na batagite igo lakini abantu bekerenyo mogakana mote nene bokongu na muriga bono chikura ngo chachire toboro kiboronge muna bagusito waka chikura toigwana nile ngaro minto to chikori mumande okorera abantu gazi no boene no koboko kwo komosi obwanjani esa abantu baminto abantu banyamayana wala mo bateiboigo abantu baburabu abakire mbuya mo banyansio ngo botambe eli akabere abantu baminto ekiombe geto twasoire ndwege korokwa Jubilee toibwana nile bono monyete onye motagete ngende sabari ego chibosio bara motagete mborie gento motagete ngende bake nyomberi enene goikamo ng'abantu tokogenda komo ekiara tingo genda njibweka basebo notari boigo monto tokogenda roche oire chiombe rocha ebweka monge abantu korwa MCA korwa mochumbe koru senator koji women rep paka governor monga abantu tokogenda na barabuo togochikoigwana togochokore gazi gose bonotari boigo mobaza konga abantu oyo gabegete yangende yero oyo abegete yangende mwamu oyo tabegete nonya yanga tabu ino na motagete tobeigo igo moko nga abantu tobegete chiange chimo uniform yemo ekerongo genda bosio na inje na ningo kwana ne chinguru abange na bami ndoto igwana nile moko nga abantu bali moroche nga aba mbachikorenda matiangi egeko gere kerongo genda kumena na abantu bali bande isiko no ena baiko yaba na libagonzika na inche ndo igwana ina abantu bamindo nkolere abagusiba minto mbaliere iragaze mure kera nyorire libaga muneringo batebo tambe ngakiteyo ya history yobogima bwaito muno mugusi tuana ko bange mono okaranze kero kerimu na tole arama na tabatebia manga singenja barikia baregaiga abamura abagukwana ujimari no yo na abaru komo na kuru kuruga ari nyombe roro yori okagambire ababonzi bi twakwanire ntoitaberanete nebiza kwebinde ntoitaberanete gaki abagusie mora ansokie mora ansokie inche eira yokanda abariere ne abantu baminto tinko ba let down yani mokorora machaya kurese gasiane minto ndakore mokorora machaya aseigo abana baminto aseigo abana baminto bagusiba liga bali mokori yobogambi bali bararoro nonye bali bakisi county oboza bakwaneze bale nokobo wokaiga abana baminto nabo korigere liganga yaingire ngotwerese ita tago chaka gosoa chingoro imechie chinguko otigesa bali toyete kogenda kuchibusiga amota geta abantu bande basogo chimenganyime inju mwensi pia motobwaterane togende busio egento gekogera ntari koramonde gusiga neke abantu abonzi bina abantu baminto kiombe kia ora chore maina ora chore koragera no morogi aino onye kwa chore koragera no morogi oyo karu wa kodire ozo na tari boigo
abantu ngenda bali baragire megobani no bakorara twakorire koragera nabo kogendaka mona abajumba amoko banyora batebyo kenyine njara yako ile to fine lakini ira na ujaria inka ndo basa ko interfere no nditokora ya siasa buna baguzi mubeke gendeko igoko bakera mwenzi bimbu ya mono mugusio minte sole asa masikani mwangorokia dina jana bagisangi bane abantu bali bonzi ko baruga kero yo mo gante binga tata abantu bamino bayitabire namaene bateo sino bolimo abantu bamino bayitabire bora munatoka na uji mbuya toko genda lera matukaya na nyemba robe bago nkwani na masikani azenge njia masikani mwangorokia mochamo ntobaze ko chiko interfere no musangerikano bwa abantu bande nduo to bwa to busibole bwa okora siasa oyo tagete ko kwana bintu bya bya okora wa kwana oyo tagete ko jase to kwani gana bago jato kwani kagichege teke mugyo kankeba muntu tabase ko interfere no musangerikano oito to okora gose gwakana abana baito bachiwata na chingoma igoro ya siasa obuno bochinga tutanyale wanja gusiga obuno boji ekiagara onye gutagete amangana na twararaga na gotebia baraiba abagaka bakisi Council of Elders onye gutagete korigio bugambi gendo kwana n'abantu ngora amangana y'abantu bakwana bakana abantu kibesa ngaba bamureme nengwe n'emioro bachigo itabantu ebiriro nkyogo chikorigio mochibo monte ebiriro byo monto esa banyene bago tuguto monto ngago chigotworo kibuno bwate chinguru chia siasa toko ganyo tworokeria tabere na nyekubwa chinguru abagusi ntwana utware tabie ryo kole bintu biri byo boriri bigo koruna abantu bande bali ne serikali ye naende igotoko batebiga bamanyiga inja abagusi ngo baruzerie gobi enjera mu ababanga gari bosongo na moko bakora igo monto de mosangerikano to kora ga gusi togo ntebi ngati incha seito gusi gose bono tari boigo iga naende baide tianga tebi onye gotete komanya onye gotagete kongita iga no buyora ngitera kiara ore sabantu baminto ntinde kerwa igo bona ye enjireri moko ni mwana okwaro bosenzi boli moko ngaina na oboji boli moko nyamwate bani botuko ngomonto oyo ngako komara tole kende nke yo mora nkorere ga seito there is nothing gose bono tari boigo there is nothing motwara masikani anye motwara masikani otoko babundisa amasikani gendo mosangerikano leta basani bawo bunota ketemokoro mosangana barabwo ntunto ligokorama ndogo interfere na bintu byao na batebingana no muntu inye modagete murigeri bore muguzi abero nye gategeta nyome ga nyomo abero elinda anje zako genda abere ya lakini mo baisa ko interfere ne bintu by'abantu baguzi abaguzi n'abantu bomolembe otodageta obomo abantu baito babe no buya toko gena matanga na twarengega eso morembole montata likurwani onde montata lyokora kene onyaye gotagete siasa yechi ngoma ekanyo chiokorere chingoma echibuo na mukao igase ito no morembe gose bono toigwana nne nabere igo tobe ko morembe tobe ka abantu baito amo amasabane na linga monza bera abantu baminto totale amo na inwe monga abantu abaya abamura abaminto tokotara abonzi pinche nimbanje tu ninu mogo chikona chekina ngomoko nga ngende nere busio tali boigo nekero mu abangeire I will work with them. Father Nyangeri mbuya mono sana nabaraibe kanisa for all your support abantu baminto nyasaya baseseni botambe omonena abe nainwe igomba anjete naende soboguma bwane bonzi bya sama tukatigalete to the last drop of my blood iganda akorera abantu baminte gazi nyasaya baseseni mbia sana